ese mwe mwasobanukirwa ko hari igihugu ku isi gishobora gutakaza miliyaridi ebyiri z'amadolari y'Amerika mu mwaka umwe bitewe gusa n'ubujura bw'amabuye y'agaciro buteguye ku rwego rwo hejuru? Nibyo ndakomeje, ntabwo ari umukino, ntabwo ari amashusho y'ikinamico. Umutungo kamere wa Kongo urimo gusahurwa ku manywa y'ihangu na nijoro, naho ibigo bikomeye by'ubucuruzi bikaba biri mu gihombo gikomeye. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru ikomeye cyane, aho ikigo cy'ishoramari rikomeye ku isi Eurasian Resources Group cyashyize hanze ibimenyetso n'inyandiko zibanga zerekana urusobe rw'ubujura bwambuye iki gihugu n'abashoramari umutungo utagira ingano. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo kidasanzwe kirimo kubera mu gice cy'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigo gikomeye cyane cy'ishoramari kizwi nka Eurasian Resources Group, mu magambo ahinnye twacyita ERG, cyamaze kuzamura amajwi ndetse n'igitutu kiragenda kiba cyinshi cyane ku bijyanye n'uburyo umutungo n'amafaranga bishonga buri munsi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri kano gace. Iki kigo gishinzwe gucukura amabuye y'agaciro ahenze cyane umuringa, ubu bita kopa ndetse na cobalt. Ibi rero birimo kubera mu gace k'ubucukuzi mu ntara z'ingenzi cyane nka Luaraba ndetse n'intara ya Okatanga. Mu nyandiko z'imbere mu kigo ndetse na raporo zibanga zashyizwe hanze n'ikinyamakuru gikomeye mu gusesengura amakuru ya Afurika cyitwa Africa Intelligence, ibigo bishamikiye kuri ERG bikorera muri kano gace ari byo Komide, Swanmine ndetse na Boss Mining byamaze kubara igihombo gikomeye byahuye nabyo. Ibigo byavuze ko ibihombo byabo mu mwaka umwe gusa bigera hafi muri miliyaridi ebyiri z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga kugira ngo uvubu ubwinshi bwayo ikibuga cy'indege gishya kiri kubakwa mu Bugesera, ntabwo ingingo y'imari yacyo cyangwa bije yo kucyubaka igera kuri aka kayabo k'amadolari. Ngaho nawe kura amaso hafi utekereze uwo mubare w'amafaranga. N'amafaranga menshi cyane ashobora kubaka ibikorwa remezo by'igihugu cyose, ariko aya mafaranga akaba akomeje kugenda anyerezwa bitewe n'ibikorwa bitemewe n'amategeko. Ibi bikorwa rero bikaba biterwa n'uko abacukuzi baciriritse cyangwa abacukuzi ba gakondo binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mbibi z'ubucukuzi bwa gihanga n'ubw'inganda bw'ibi bigo bikomeye. Icyo abantu bagomba kumenya nuko kano gace katarimo kuberamo ubujura busanzwe bw'umuntu umwe cyangwa babiri biba agasanduku k'amabuye. Oya, raporo yerekana ko ubujura bwamaze gufata indi ntera ikomeye cyane, ndetse ERG yo ikabyita industrial pillage, bivuze ngo ubusahuzi bw'indengakamere bwo mu rwego rwo hejuru rwa gihanga cyangwa rw'inganda. Ubujura buratunganye ku buryo bufite imiryango cyangwa imiryango n'imiyoboro ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo biro organized, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo bifite networks binyuramo, kandi ubujura bufite ubushobozi bwo gukura amabuye mu mizi, kuyatwara ndetse no kuyagurisha hanze y'imiyoboro izwi n'amategeko ya leta. Reka dushyire imibare ahagaragara kugira ngo ubyumve neza ku bijyanye n'iyi nkuru. Buri munsi hagati y'ikamyo 100 kugeza kuri 200 zuzuye amabuye y'agaciro y'urwego rwo hejuru ziratambuka zigasohoka muri izo zone z'ubucukuzi mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi butemewe. Ndetse mu bihe byashize cyane yaba hagati y'umwaka 2022 n'umwaka 2023, uyu mubare wari warazamutse cyane ugera ku makamyo 400 buri munsi yagendaga agaruka asohora amabuye y'agaciro. Gira ngo uri kumva uburemere bw'ibintu, amakamyo 400 buri munsi. Twebwe rero nk'abanyamakuru iyo usesenguye usanga aya makamyo 400 ku muryango w'ubucukuzi bugaragaza ko
ubu atari ubujura bw'abakene bashaka amafunguro gusa cyangwa abagakondo nk'uko bivugwa, ahubwo ubu ni ubucukuzi bukomeye n'ubucuruzi bukomeye bufite abantu bafite amafaranga n'imashini zikomeye inyuma yabo. Umuringa, ubwo ndavuga kopa na kobalite byibwa nkaho nta kintu cyatuma biguma muri Kongo, bikajyanwa mu bindi bihugu binyuze mu nzira z'ubusamo zitemewe, bityo leta ya Kongo ikagwa mu gihombo gikomeye cyane cy'imisoro n'amahoro, mu gihe urwego ari rwo rwa mbere rwubakiyeho ubukungu bw'iki gihugu. None se ubujura bwose bukorwa gute? Amakamyo 200 cyangwa 400 agahita imbere y'amaso y'abantu bose nta nkomyi. Aha niho inkuru ihindukira ikaba mbi cyane, ndetse n'urujijo rukiyongera. Inyandiko z'ibanga zivuga ko hari amakuru akomeye kandi ateye inkeke yerekeza ku basirikare bamwe na bamwe b'ingabo za leta ya Kongo zizwi nka FARDC ndetse n'umuryango w'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hari abasirikare bakuru cyangwa aba officers bakekwaho kuba barafashije bakarinda cyangwa bakanyereza cyangwa kwa kundi ibyo twakwita gukingira ikibaba ibi bikorwa bitemewe n'amategeko bikorerwa hafi y'imbibi z'ubucukuzi bwa ERG. Ibi bivuze ko aho rero kugira ngo barinde umutungo w'igihugu n'abashoramari, bamwe muri bo bashobora kuba baba abafatanyacyaha bagafatanya nabo bajura kugira ngo banyuze ayo makamyo mu nzira zitandukanye. Amakamyo 200 400. Gusa nk'abanyamakuru b'umwuga tugomba kubabwira ko kugeza ubu ngubu nta mwanzuro w'inkiko urashyirwa ahagaragara mu buryo buzwi n'amategeko, kandi nta n'itangazo rya leta ya Kongo riraturuka mu buyobozi rikomeza cyangwa ryemeza ibi birego bishinjwa abasirikare, nubwo nanone ibi birego bigaragaramo umuryango w'umukuru w'igihugu, yaba umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nabo mu muryango we bandi. Ngira ngo murabyibuka neza ku bijyanye n'ibirego biri mu gihugu cy'Ububiligi ku bijyanye n'ubujura bw'amabuye y'agaciro akorerwa cyangwa acukurirwa muri Katanga. Aha niho hagarutse iki kirego cya miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Usibye abasirikare bakuru, inyandiko zivuga kandi ko hari amakoperative y'abacukuzi b'intoki, aho bita abacukuzi ba gakondo, nayo arimo gushyirwa mu majwi nka bamwe mu bakora ibikorwa byo kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko mu birombe by'izo nganda z'abashoramari bakuru. Iyo uvuze rero amabuye y'agaciro muri Kongo, ntabwo ushobora gusiga inyuma uruhare rw'abanyamahanga baturuka ku mugabane wa Aziya, cyane cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Inyandiko yashyizwe hanze na Africa Intelligence ntabwo yari yiminwa yavuze neza ko hari abashoramari n'abagabo b'abacuruzi b'Abashinwa cyangwa Chinese businessmen bafite uruhare rukomeye muri ubu bujura bw'amabuye y'agaciro. Abacuruzi b'Abashinwa barashinjwe ibintu bikomeye cyane: gushyira amafaranga muri ubu bujura kugira ngo bafashe abacukuzi ba gakondo, b'abacukuzi b'intoki twavugaga, kubona ibikoresho. Hari ugutanga imodoka n'uburyo bwo gutwara ayo mabuye, uvuga uburyo bwa transportation y'amakamyo. Hari ugutunganya ayo mabuye y'agaciro cyangwa processing mu nganda zabo ziciriritse zikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo bayagurishe nkaho acukurwa mu buryo bwemewe. Kuri ingingo nanone nk'uko twabivuze ku basirikare ndetse n'umuryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kugeza ubu ngubu nta gukurikiranwa mu mategeko mu buryo buzwi kuratangazwa, kandi nta n'icyo abashinjwa baravuga mu buryo bweruye bwo kwisobanura. Ariko ibi bintu byose bishimangira ko uru rwego rurimo akajagari gakabije kandi gasaba ubutabazi bwihuse, kubera ko ibintu byabaye birebire kandi bigatuma amamiliyaridi y'amadolari anyerezwa ikigo cya ERG kinyujije
mu buyobozi bwacyo cyavuze ko kenshi na kenshi cyagiye gitabaza ubuyobozi bukuru bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyandikiye ibaruwa ndetse kimenyesha ibyumba by'ubuyobozi bukuru bw'igihugu harimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu ndetse n'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko noneho hakaba ERG yasabaga ko hashingwa umutekano ukomeye cyane kandi wihuse mu mbibi z'ubucukuzi zose kugira ngo basubize inyuma ubu bujura. Nubwo hari imanza n'izindi nkoranyamategeko zashyizwe mu nkiko z'igisirikare, ikigo cy'ishoramari kiracyatsimbarara kikavuga cyeruye ko ibisubizo bihabwa n'inzego z'umutekano n'ubutabazi bitari ku rwego rushimishije kandi ko bikiri bike cyane ugereranyije n'uburemere bw'ikibazo. Kuri ubu ngubu rero kubera ko igitutu ari cyose haba ku rwego rw'igihugu ndetse n'urw'amahanga, ubuyobozi bwa Kinshasa bwamaze gufata ingamba nshya. Leta ya Kongo irateganya gushyiraho gahunda y'umutwe udasanzwe w'abasirikare babizobereyemo bashinzwe gusa kurinda amabuye y'agaciro. Iyi brigade cyangwa uyu mutwe urateganya kuzaba wamaze kujyaho no gukora neza mu buryo bwuzuye mu mpera z'uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026. Inshingano z'uyu mutwe udasanzwe zizaba ari ukugenzura no kurinda ibirombe, hakaba kurwanya ubujura, iterabwoba n'uburyo bwose bwo kunyereza amabuye y'agaciro hagamijwe kurinda ubukungu bw'igihugu. Iki kibazo cyose cyerekeranye na ERG n'ubujura muri Kongo ntabwo ari ikibazo cya kano gace gusa. Kiratwibutsa urugamba rukomeye rw'imiyoborere n'imicungire y'amabuye y'agaciro muri Kongo yose muri iki gihe turimo cy'iterambere ry'ikoranabuhanga n'imodoka zikoresha amashanyarazi EVs, uburyo isi ikomeje kugenda isaba umuringa na kobalte bikoreshwa cyane ku isi. Bivuze ko uko ubwo busabe bw'amabuye y'agaciro bwongera bukomeje kugenda bwiyongera, niko n'umutekano n'imicungire y'ibirombe muri Kongo bikomeza guhinduka ikibazo gikomeye cyane ku rwego rw'ubukungu, rw'umutekano ndetse n'urw'imibanire y'ibihugu n'ubutegetsi bw'isi, cyo bita geopolitics cyangwa geopolitics. Niba leta ya Kongo idashoboye kurinda abashoramari bayo nka ERG, isi yose ishobora guhura n'ikibazo cy'ibura ry'aya mabuye y'agaciro afatiye runini inganda z'ikoranabuhanga nka Apple, Tesla na Samsung zikora telefone n'imodoka zigezweho. Muri make rero uru rugamba rwo kurinda umutungo kamere wa Kongo rurakomeye kandi ruracyari rurerure. Amamiliyaridi y'amadolari, ubwo turavuga miliyaridi 2 zigenda buri mwaka, ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu bigomba guhinduka vuba cyane kandi amaso yose y'abashoramari n'ibihugu bikomeye ari ku mpera z'uyu mwaka 2026 kugira ngo barebe niba uyu mutwe mushya wa gisirikare uzaba ushinzwe kurinda amabuye y'agaciro uzazana impinduka zifatika cyangwa niba ubujura buzakomeza kuba indakorwaho muri Kongo. Uko niko amakuru yacu ameze uyu munsi kuri inkuru itenyeke y'ubujura bw'amabuye y'agaciro. Reka duhagararira aha, mukomeze kugira ibihe byiza kandi tukaba tubashimiye cyane buri wese ukomeza gukurikirana aya makuru yacu kuri YouTube, by'umwihariko uwakanze subscribe. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.